салому алейкум тамошобинони муҳтарам. Нашри навбатии барномаи иттилоотии ахборро бо муҳимтарин хабарҳо аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзури шумо мегардонем. Дар студия Оишаи Саттор. имрӯз дар бинои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон кадрҳоеро ки ба вазифаҳои роҳбарикунанда дар мақомоти ҳифзи ҳуқуқу тартибот таъин гардиданд ба ҳузур пазируфтанд. Бо фармонҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Лоиқзода Қаноатшоҳ аз вазифаи раиси ноҳияи Рашт озод гардида, муқими Раҳимҷон Набизода иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи Рашт таъин гардид. Тибқи қарорҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Раҳмонзода Лолахон Футур бо сабаби ба нафақа баромадан аз вазифаи директори агентии таъминоти амволи махсуси назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон озод гардида, Савзаалӣ Назирзода директори агентии таъминоти амволи махсуси назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва Саидзода Бобоҷон Абдуқодир муовини якуми директори агентии таъминоти амволи махсуси назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъин шуданд. Файзуллозода Хуршед Мирзо бо сабаби ба вазифаи директори генералии корхонаи воҳиди давлатии Тоҷинвести, Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ таъин гардидан, аз вазифаи директори муассисаи давлатии телевизиони варзиш озод шуда, ба ҷои ӯ Нориён Парвиз Исматулло директори муассисаи давлатии телевизиони варзиш таъин карда шуд. Ҳамчунин бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Назарзода Нурулло Ғафор директори маркази ҳамоҳангсозии лоиҳаҳо оид ба таҷдид ва рушди иншооти инфраструктури иҷтимоӣ таъин гардид. Дар мувофиқа бо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон як қатор кадрҳои сатҳи роҳбарии дастгоҳи марказии прокуратураи генералӣ, прокуророни ноҳияҳои Рӯшон ва Мурғоби вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, ноҳияҳои Шаҳринав, Файзовод, Нуробод, Лахш, шаҳрҳои Роғуну Норак, Хуҷанд, Панҷакент, ноҳияҳои Бобоҷон Ғафуров ва Шаҳристони вилояти Суғд, ноҳияҳои Ҷайҳуну Абдурахмони Ҷомии вилояти Хатлон аз ҳисоби кадрҳои ҷавону соҳибтаҷриба бо лаёқат ва поквиҷдони соҳа таъин гардиданд. Сардорони шӯъбаҳои вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияҳои Вахшу шаҳритӯзи вилояти Хатлон иваз гардида, дар сохтори хадамоти шиносномавию ба қайдгирии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон низ тағйироти кадрӣ ба амал омад. Зимни суҳбат пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо дар назардошти вазъи кунунии авзои ҷомеаи ҷаҳонӣ ва минтақа кадрҳои ба вазифаҳои пурмасъул таъин гардидаро ба хизмати содиқона бар нафъи давлату миллат ҳидоят карданд. Тавре бояд заҳмату фаъолият намоем ки барои пурра решакан кардани ҳолатҳои ҷинояткорӣ дар самтҳои хариду фурӯши замин, пешгирии шомилшавии ҷавонон ба сафи гурӯҳҳои террористиву ифротгаро натиҷаи дилхоҳ дода, шумо дар ҷомеа намунаи ибрат бошед, таъкид намуданд сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. идомаи ахбор. Ҷиҳати рушд ва пешрафти устувори кулли соҳаҳои мамлакат масъулият ва масъулиятшиносии ҳар як нафар корманд нақши муҳим мебозад. Масъулиятшиносӣ ба ахлоқ, тарбия ва дониш ва виҷдони инсон пайвастагӣ дорад. ҳама намуди кору фаъолият бояд дар доираи масъулиятнокӣ анҷом дода шавад. масъулият ҷавобгарӣ, масъул будан барои кореро ифода карда, масъулиятнокӣ ҳисси ҷавобгарӣ, эҳсоси ҷавобгарӣ чизе ё касе мебошад. масъулият болотар аз вазифа аст. масъулият болотар аз уҳдадорӣ аст. чун агар мо вазифамонро иҷро накунем, бо ин ё он роҳе маҷбур ҳастем ки онро иҷро кунем ва уҳдадориамонро низ ҳамин чунин. аммо масъулият ба имон, ба виҷдони ҳар кас вобаста аст. яъне ҳар нафар бояд дар иҷрои вазифаи худ масъулият эҳсос кунад. дар ҷомеа шахсеро масъулиятшинос мегӯянд ки ҷавобгар будани худро барои анҷоми коре дарк кардааст. ба таври мисол, агар волидон худ нерӯи зеҳниву ақлонии рушдёфта ва масъулиятшинос бошанд, пас фарзандони онҳо низ дар чунин муҳит рушд хоҳанд кард. агар волидон бепарво бошанду нисбати ҳаёти фарзандон камтаваҷҷӯҳӣ зоҳир намоянд, пас фарзандон низ дар оянда чунин муносибатро бо онҳо раво хоҳанд дид. агар мо мегирем, ҳар як аъзои ҷомеа, ҳар як узви ҷомеа масъулият дорад, масъулиятнок бояд бошад. вақте ки мо масъулият эҳсос мекунем, вазифаи худро ба дараҷаи бояд иҷро мекунем. чун шахси масъулиятнок вазифаашро ҳам бо сифат, ҳам дар вақташ бо масъулияти баланд иҷро мекунад. муаллим бояд хуб дарс гӯяд, духтур хуб бояд табобат кунад, коргар нағз кор кунад, деҳқон киштукорашро мувофиқи талаб ба роҳ монад, он гоҳ ҷомеа
پیش می رود. شخصی به مسئولیت نفری است که حس مسئولیت ندارد و نسبت کار و فعالیت خنک نظرانه و بی‌پروایانه رفتار میکند. هر نماینده کسب و کار اگر وظیفه‌اش را درست اجرا نکند، از روی مسئولیت رفتار نکند، بی مسئولیتی کند، ما می‌بینیم که در عموم ضرر جامعه میشود. ببینید در تاجیکستان دو قانون ملی است. یکی که در دنیا همتا ندارند، یکی قانون درباره مسئولیت پدر و مادر در تربیت فرزند، دیگر قانون درباره تنظیم و رسم و آیین ها و این دو قانون کاملا قانون های ملی هستند که باعث آموزش از طرف کشورهای دیگر، جامعه های دیگر شدند و این دو قانون در اصل قانونی هستند که مسئولیت را طلب میکنند. مسئولیت پدر و مادر در تربیت فرزند و دیگر مسئولیت هر یک عضو جامعه در رعایت اصلا قانون و قانونیت. اگر سخن سری مفهوم‌های چون مسئولیت چیست و مسئولیت شناس بودن چی معنی دارد رود، اندیشه کردن ضرور است که این مفهوم‌ها در زیر عباره اخلاق حمیده انسانی جنبست می‌گردد. خلاصه کردن ممکن است که عامل اساسی آسودگی اهالی و پیشرفت دولت از مسئولیت شناس بودن هر اعضای جامعه نسبت به کار و فعالیت خود وابستگی دارد. موضوع دیگر از ادامه یافتن مناقشه های مسلحانه در یمن تا رفت شماره گرسنگان و مرگ اهالی زیاد می گردد. از آغاز نارامی های داخلی در یمن تنها از گرسنگی 80,000 کودک تا 5 ساله به هلاکت رسیده، صدها هزار کودک دیگر را مرگ تهدید می کند. شرح خبرها از خارج مملکت. идомаи муноқишаҳои мусаллаҳона ва нооромиҳо дар яман дар баробари харобиҳои зиёд ба марги сокинони осоишта ва ба гуруснагии шадид рӯбарӯ шудани аҳолӣ гардидааст. дар робита ба вазъи мураккаби гуманитарӣ дар яман созмони милали муттаҳид аз ташкилотҳои гуманитарӣ дархост намудааст ки интиқоли кӯмакҳои башардӯстона ба ин кишварро бештар кунанд. ба гуфтаи намояндагони созмони милали муттаҳид айни замон 80% аҳолии яман ба кӯмакҳои башардӯстона ниёз доранд. коршиносон иброз медоранд ки вобаста ба қатъ нагардидани муноқишаҳои мусаллаҳона дар яман аҳолӣ ба маводи ғизоӣ ва доруворӣ дастрасии комил надоранд. ин ҳолат ба сар задани ҳар гуна бемориҳои сироятӣ боис шудааст. аз оғози нооромиҳои дохилии яман ва ба миён омадани гуруснагӣ 80,000 кӯдаки то 5 сола ҳалок шуда, 360,000 кӯдаки дигар дучори гуруснагӣ мебошанд. ноамнӣ дар яман ба хароб шудани инфрасохтори тандурустӣ, обу корез, санитарию эпидемиологӣ ва дигар соҳаҳо ки ба ҳаёти иҷтимоии аҳолӣ сахт алоқаманд аст, зарари ҷиддӣ расонда, боиси сар задани ҳар гуна бемориҳои сироятӣ аз ҷумла вабо гардидааст. дар натиҷаи нооромиҳои дохилӣ дар яман зиёда аз 2000 мактаб хароб шуда, 2 миллион кӯдак аз таҳсил дур монданд. дар як бинои баландушунаи истиқоматии шаҳри Тарази ҷумҳурии Қазоқистон таркиш рух дод. дар натиҷа 3 нафар ҳалок шуда, 6 каси дигар ҷароҳат бардошт. кормандони хадамоти наҷодиҳӣ аз бинои истиқоматӣ қариб 300 нафарро ба ҷойҳои бехавф кушонданд. аз рӯи маълумоти пешакӣ дар бинои истиқоматӣ зарфи гази табиӣ таркидааст. дар ҷазираи Крити Юнон боришоти шадид обхезиро ба миён овард. дар натиҷаи офати табиӣ сатҳи дарёи Крити баланд гардида, як пули сангине ки 111 сол қабл бунёд шудааст хароб гардид. ба гуфтаи ҳукуматдорони маҳаллӣ, аҳолии ҷазираи мазкур дар ин мавсим ба офатҳои зиёди табиӣ, аз ҷумла тӯфону боришот ва обхезӣ рӯбарӯ мешаванд. ҷашни наврӯз оғози соли нави миллӣ ва эҳёи табиат мебошад. ин аст ки ҳамасола ин ҷашни аҷдодӣ бо шукӯҳ ва шаҳомати хос таҷлил гардида, оину суннатҳои ба гӯшаи фаромӯшӣ рафтаи наврӯзӣ аз сари нав эҳё карда мешаванд. имсол дар мувофиқа бо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, рамзи ҷашни байналмилалии наврӯз ва соли нави миллӣ тасдиқ гардид. гузориши аҳлидини Нурулло. наврӯз аз омадани соли нави миллӣ мужда мерасонад. бо омадани наврӯз дашту даман сабсуш гардида, мардум кинаву қудратро аз дил берун мекунад, бо кишту кори баҳорӣ омодагӣ мебинад ва ба корҳои созандагию тозакорӣ шурӯъ мекунад. бо мақсади аҷгузорӣ ба расму оинҳои халқӣ, ҷаҳонӣ гаштани ҷашни наврӯз
امسال باری نخست در موافقه با پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان رمز جشن بین المللی نوروز و سال نو ملی تصدیق گردید. رمز مذکور از طرف اتفاق رسامان تاجیکستان در اساس خلاصه های دانشمندان اکادمی علم های جمهوری تاجیکستان آماده شده است. در اساس خلاصه های دانشمندان، مردم شناسان و فولکلور شناسان تاجیک و دیگر عالمان حوزه نوروز از میان رمزهای نوروزی سومنک و گل نوروزی همچون رمز استقبال جشن نوروز بین المللی و سال نو ملی و پیک بهار فیضبار در جمهوری قبول گردید. جشن نوروز واقعا جشنی است که رمزهای تاریخی خود را دارد، سرچشمه‌های تاریخی خود را دارد. جشن ساخته نیست، جشن صفر طبیعی است و طبیعت خودش به ما انعکاس میکند که واقعا سال نو فرا میرسد و اون در زمینه تحقیقات علمی که از جانب اکادمی علم‌های جمهوری تاجیکستان انجام داده شده است کل جنبه‌های تاریخی جشن نوروز احیا گردیده است و از جهت علمی اساسنا گردیده است و خود نوروز یک کانسپسیای تاریخی، کانسپسیای فرهنگی، کانسپسیای اخلاقی مردم ما است که در زمینه آن بسیاری از رسم و این ارزش‌های ملی ما نهفته هستند و نوروز احیای نوروز این احیای بسیاری از جنبه‌های تاریخی فرهنگی ملت ما است. رمز مذکور ارچمانند بوده از 7 طبق عبارت می باشد. همه طبق‌ها از دوره‌ها عبارت بوده مضمون گردش فلک و کائنات را افاده می نماید. هر دوره با نقش و نگار ملی آرایش داده شده است. در گردوگرد طبق‌ها گلدوزی‌های گوناگون و در طبق آخرانی سومنک گل نوروزی چون نشانه احیای طبیعت گذاشته شده است. دانشمندان بر آن عقیده‌اند که سومنک در همه منطقه‌های تاجیکستان معمول بوده همچون رمز سرسبزی و خرمی در عرفه سال نو ملی و جشن نوروز آماده می شود. اهل‌دین نورالله مقصد برای برنامه اخبار. در جماعت دهاتی توگرک ناحیه واسه امسال میدان عمومی گرمخانه ها به زیاده از 1 گکتار رسانیده شده است. کشاورزان دهاتی مذکور در گرمخانه ها پرورش سبزوات بروقتی، کارتوشکا، قلمچه گل ها و کوچت سبزوات را به راه ماندند. ادامه موضوع در گزارش سید جعفر محمدعلی و خورشید نادرخان. در جماعت دهات توگرک ناحیه واسه برای استحصال سبزوات بروقتی امسال کشاورزان میدان گرمخانه ها را اساساً در بخش خواجگی‌های دهقانی زیاد نمودند، زیرا به اندیشه اهل زحمت از 10 صد یک زمین گرمخانه برابر به 1 گکتار میدان کش درآمد به دست آوردن ممکن است. در جماعت دهات توگرک زیاده از 1 گکتار 31 سوتیق گرمخانه‌های دائمی و موسمی عمل میکنند. در گرمخانه‌های خواجگی دهقانی برات که در یک موضع آبیاریش بسیار مشکل جایگیر است، اهل زحمت با اصول آبیاری قطرگی در 36 سوتیق میدان گرمخانه پرورش قلفینای و سیرپیاز را برآ ماندند که امروزها حاصل قلفینای به بازار استعمالی پیشنهاد کرده می شود. سال گذشته در گرمخانه‌های خواجگی مذکور اساساً سبزوات پرورش کرده می شد که حساب درآمد آن امسال میدان گرمخانه به 36 سوتیق و در 2 سال پیش آمد باید به 3 گکتار رسانیده شود. با این مقصد از جانب رهبرت خواجگی در این موضع یک چای عمودی ساخته شده است که از آن اهالی دهه و میدان گرمخانه‌های خواجگی آبیاری کرده می شود. در خواجگی دهقانی سید انور کمالوف اهل زحمت حاصل یکمی سبزوات را جمع‌آوری کرده امروز در گرمخانه پرورش پمیدور، بادرین، قلمفور و کوچت یکچند نوع سبزوات و قلمچه گلها را برآ ماندند. در گرمخانه‌های حدود جماعت دهات توگرک تجربه‌های نو علاقه پیش‌بینی کرده شدند که با مثال در خلطه‌های پلی‌ترینی نگاه داشتن سبزاندن کارتوشکا و از خود نهال پمیدور امساله رودگی قلمچه کرده باز در جای دیگر گذراندن پمیدور و مثل آن گفتیم که همین پمیدوری که در نزد ما هست سال گذشته پره حاصل گرفته بود، سال دیوم همین نهال را از سر اینا پرورش کرده نگاه و بین کرده برای تجربه زیاده از 50 دانه پمیدور حاصل گرفتیم. ما مشاهده میکنیم که گل‌های نوبتی پمیدور در سال دیوم حاصل است چون یک نهال بسیار ساله استفاده بوده حاصل گرفته است. اهل زحمت خواجگی مذکور در قیده زمین نزد حولگی خیش نیز گرمخانه تشکیل کرده در آن پمیدور، بادرینگ و کوچت یکچند نوع سبزوات را برای فروش آماده می نمایند. در خواجگی دهقانی فیروز جماعت دهات توگرک نیز در یک گرمخانه دائمی عمل کننده و مساحت قریب 15 سوتیق کشت زیر پلانک سبزوات پرورش کرده می شود. با اقدام مسئولین جماعت دهات توگرک و خواجگی‌های دهقانی در همکاری با شریکان روش در دهه توگرک امسال یک سردخانه بنیاد کرده شد که در آن عین حال دسترنج خواجگی و به طلب ذخیره کرده
дода шудааст. дар ноҳияи восеъ саҳми хоҷагиҳои деҳқонӣ ҷамоати деҳоти тугарак дар пешниҳоди сабзавоти барвақтӣ ва таъмини бозори истеъмолӣ бо дигар номгӯи маҳсулоти кишоварзӣ назаррас арзёбӣ карда мешавад. баъди бунёди чунин як сардхона деҳқонон дар баробари пешниҳоди дастранҷи хеш ба бозор ҳамчунин имкон доранд ки маҳсулоти худро як муддат дар чунин шароит беталаф захира намоянд. идомаи ахбор. даври аввали мусобиқа барои дарёфти ҷоми Федератсияи футболи Тоҷикистон хотима ёфт. мусобиқа дар ду гурӯҳ бо ширкати беҳтарин дастаҳои ҷумҳурӣ то 5 март идома меёбад. дар бозии нахустини даври аввали гурӯҳи А, дастаи Регар Тадас дар баробари дастаи Душанбе 83 ба майдон омада, натиҷаи мусовии 2-2 ба даст овард. шарҳи бештари мавзӯъ дар гузориши ҳамкоронамон. мусобиқаи кушоди шаҳри Душанбе дар риштаи каратедо доир шуд. дар ин чорабинии варзишӣ дастаҳои Душанбе як Душанбеду ва меҳмонону варзишкорон аз ҷумҳурии Қазоқистону Федератсияи Россия ширкат варзиданд. дар маросими ифтитоҳи мусобиқа меҳмони воломақом усоди варзиши дараҷаи байналмилалӣ ва қаҳрамони Россия дар риштаи каратедо Александр Хамиков ва сардори раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе Раҷабалӣ Турсунзода суханрорӣ намуда иштирокчиёнро пазироӣ карданд. мусобиқаи мазкур бо ташаббуси бевоситаи раиси ташкилоти ҷамъияти каратедо Фотеҳ Табаров доир гардида дар оғози чорабинӣ варзишгорон машқҳои намоишӣ дар шохаҳои ҷиткундо, ушу сандал, айкидо, карате шотокан ва карате казеха пешниҳод намуданд. мақсади гузарондани ин мусобиқа дар он аст ки барои ҷалби ҷавонон ба варзиш, ба ватандӯстдорӣ ва яъне ки аз ҳар хел корҳои бегона дур шудану меҳмонон аз давлати Қазоқистон, давлати Русия буданд. устод аз давлати Русия яъне ки довари байналхалқӣ, дараҷаи байналхалқӣ Александр Хамиков, чемпиони ҷумҳурии Русия, бисёр як семинари хуб оиди гузарондани мусобиқа, оиди тайёр шудани варзишгарон, бисёр як семинари нағз гузарондагӣ буданд. бисёр тайёрии нағз дида будем. тавре зикр гардид, мақсади асосии баргузории ин мусобиқа пеш аз ҳама ҷалби бештари наврасону ҷавонон ба варзиш ва рушду густариш бахшидани риштаҳои як ҳарбаи шарқӣ мебошад. дар Фарҷон ба ғолибон медалу ифтихорнома супорида шуд. тамошобинони муҳтарам, нашри навбатии барномаи иттилоотии ахбор ба анҷом расид. хайр, саломату сарбаланд бошед.